dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karađorđeviću. Od završetka odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini je prošlo 13 godina i sve se više zaboravlja na hrabre branioce naše domovine. Oni su svoje rekli na prvim linijama odbrane, u brojnim bitkama i krvavom ratnom periodu od 1992. do 1995. godine. A mi želimo pokušati da otrgnemo bar jedan dijelić herojske borbe naših najhrabrijih branioca od zaborava. Tokom ratnog perioda smo slušali vijesti o uspjesima i pobjedama brojnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najčešće i najradosnije vijesti su stizale sa okruga Bihać, iz 105. 505. Viteške bužimske brigade, pa je to jedan od glavnih razloga zašto smo se uputili prema Bužimu. Da nakon poodmaklog vremena i završetka rata u Bosni i Hercegovini posjetimo najhrabrije branioce naše domovine. Područje Bužimske općine bilo je naseljeno prije dolaska Rimljana u ove krajeve. U predtursko doba stanovništvo ovog područja bavilo se zemljoradnjom, stočarstvom, vađenjem i taljenjem ruda, kao i trgovinom. Postojanje kovanice novca u 14. vijeku govori da je trgovina za ondašnje prilike bila razvijena. Bužim je bio središte trgovine ovog područja sve do dolaska Omer Paše Latasa. Stari grad Bužim, koji leži na nadmorskoj visini 325 metara, bio je utvrda, a oko njega su bila naselja. Bio je jedan od najvećih gradova u krajini, a čuvali su ga dizdari i stražari. Branjen je puškama i topovima. Na ovom velikom srednjovjekovnom zdanju ističu se donzon kule, puškarnice, odaje tamnice, bastioni i tabije, bedemi utvrde, sa ostacima zidova stare džamije. Grad je renesansna građevina koja je bila vojna utvrda i plemički dvorac. Ispod grada nalazi se drvena džamija sa drvenim minaretom, sagrađena u 18. vijeku, koja se smatra najstarijom drvenom džamijom na čitavom Balkanu. Bužim zauzima površinu od 129 kvadratnih kilometara i danas broji oko 19.000 stanovnika. Najmlađa je općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. 1992. godine nad Bosnom i Hercegovinom nadviše se tamni oblaci rata. Većina bošnjačkog stanovništva ove prelijepe zemlje nisu vjerovali da je na pomolu krvavi rat. Bošnjački narod, koji je prepoznatljiv po svome merhametu, nije mogao da pretpostavi scenarij koji je predviđao porušiti svaku džamiju, silovati, pokoriti i protjerati sve ono što ima prefiks muslimansko. Početkom aprila 1992. godine na prostorima Bosne i Hercegovine bilo je stacionirano oko 175.000 naoružanih vojnika i starješina Jugoslovenske narodne armije, a snage Srpske demokratske stranke uvezane u dobrovoljačke jedinice činile su 13 brigada, više samostalnih bataljona i četa sa ukupno
preko 70.000 vojnika. I samo te čujem još 10 godina. Reći piš, obruko si. Ma nemoj da govoriš ništa, vojniče, ko si ti da mene govoriš? Plan napada na Bosnu i Hercegovinu i izvođenje agresije trebalo je biti izvršeno najkasnije u roku od 45 dana i to je bio zajednički zadatak Jugoslovenske narodne armije i Karadžićevih pristalica. Naspram ove velike vojne sile, s druge strane, bilo je oko 75.000 bosansko-hercegovačkih patriota iz Patriotske lige, Zelenih beretki, Teritorijalne odbrane i sličnih organizacija, od čega samo 25.000 naoružanih lahkim pješadijskim naoružanjem i oko 16.000 rezervnih i aktivnih policajaca naoružanih istom ili sličnom vrstom naoružanja. Sve skupa bio je to odnos Davida i Golijata, golorukih patriota i do zuba naoružanog neprijatelja, domaćih i uvezenih Srba i Crnogoraca. Neočekivanim početnim otporom agresiji započela je nova etapa u historiji naroda Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka koji su rekli ne velikoj Srbiji. To je bio početak stvaranja armije Republike Bosne i Hercegovine u uvjetima potpune okupacije i apsolutne nadmoći agresora kako u materijalno-tehničkim sredstvima, tako i u ljudstvu. Ova armija će u odbrambeno-oslobodilačkom ratu omogućiti opstanak države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, kao i svih ostalih naroda koji su Bosnu i Hercegovinu smatrali svojom domovinom. Na cijelom području tadašnjeg okruga Bihać počelo se sa organiziranjem vojnih jedinica, pa tako i na području mjesne zajednice Bužim. Kasnije će se pokazati da je od te jezgre hrabrih i odlučnih mladića iznikla jedna od najboljih brigada armije Republike Bosne i Hercegovine, 105. Bužimska krajiška brigada, odnosno 505. Viteška motorizovana brigada. Već krajem 1991. godine u Bužimu se otpočelo sa pripremama za ono što će uslijediti nekoliko mjeseci kasnije. Skupina hrabrih i odvažnih mladića u polu ilegali počinje sa organiziranjem prve vojne formacije. Ostaje zabilježeno da je 8. septembra 1991. godine na obroncima planine Radoč formiran protivdiverzantski vod sastavljen od 30 članova Patriotske lige. Jedinica je bila naoružana lahkim pješadijskim naoružanjem, ali za te prilike bila je izuzetno vojnički ustrojena. Po otpočinjanju otvorene agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine o osnivanju i zadacima kriznih štabova, u Bužimu je 4. aprila 1992. godine održan zbor građana na kojem su bili prisutni i odbornici Skupštine SDA Bužim, na kojem je jednoglasno donesena odluka o osnivanju glavnog kriznog štaba za područje Bužimskog područja. Glavni krizni štab je od dana osnivanja bio u stalnom zasjedanju, a jedan od prvih zadataka je bio formiranje jedinica teritorijalne odbrane, jedinica civilne zaštite, pomoćnih kriznih štabova i vojne policije. Prvi komandant štaba teritorijalne odbrane Bužim bio je Esad Velić, a načelnik štaba Izet Nanić. 1.4. glavni krizni štab je pozvao sve starješine na nivou mjesne zajednice Bužim, pošto smo mi u mirnodopskom vremenu imali jednu četu koja je bila u sastavu teritorijalne odbrane Bosanska Krupa i imali smo jednu 7-8 starješina sa ovoga područja. Na tom sastanku 1.4. bilo je cilj glavnog kriznog štaba da se formira štab teritorijalne odbrane, pošto je već rat se nadvio nad Bosnom i Hercegovinom. Tu večer se nismo mogli dogovoriti. Osnovni zadatak glavnog kriznog štaba je bio ustrojavanje prvih jedinica teritorijalne odbrane, praćenje situacije na terenu i donošenje pravovremenih odluka u cilju zaštite naroda i teritorije Republike Bosne i Hercegovine. Tako da smo zaključili da se ponovo sastanemo 3.4. u kasnim noćnim satima, gdje smo uspjeli da se dogovorimo da se imenuje komandant štaba teritorijalne odbrane. Ja sam pristao, možda i svjesno i nesvjesno, nisam znao ni sa kakvim se problema sve susrećete.
Tako da sam imenovan za komandanta štaba teritorijalne odbrane Bužim 4.4. gdje smo odmah narednih dana počeli da prikupljamo sve starješine sa područja mjesne zajednice Bužim i ostalih mjesnih zajednica koje sam ja znao, koji sa mnom i bio na tim vojnim vježbama prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Formiranjem štaba teritorijalne odbrane dolazi do formiranja prištavskih jedinica gdje sam ja sa još par svojih rođaka, znači uključio se odmah, stavio se na raspolaganje tadašnjem komandantu štaba teritorijalne odbrane Esada Velića. Komanda okružnog štaba teritorijalne odbrane na čelu sa komandantom Hajrudinom Osmanagićem nije priznavala komandu štaba teritorijalne odbrane Bužima i glavni krizni štab zajednice mjesnih zajednica i pored stalnog insistiranja, ali i pored veoma dobre organizacije i vojničkog ustrojstva kojeg su pokazali borci i starješine teritorijalne odbrane Bužima. Tu smo na veliki jedan otpor udarili prema opštinskom štabu Bosanska Krupa, gdje oni nas nisu priznali da smo legalan štab teritorijalne odbrane mjesne zajednice Bužim i dalje su insistirali da to bude štab teritorijalne odbrane Bosanska Krupa, gdje mi se nismo htjeli njima prikloniti, tako da smo počeli da formiramo svoje jedinice. U takvim uslovima bilo je veoma teško raditi na terenu. Nije bilo materijalno-tehničke pomoći, municije. Mi nismo bili općina, nismo imali ništa, nije nas priznavalo, znači štab teritorijalne odbrane Bosanska Krupa nije nas priznavao i onda smo imali taj dodatan problem gdje smo morali od našeg naroda, znači sakupljati od kašike, tanjira do vozila, kamiona i toga svega. Znači narod je Bužima stao uz svoju vojsku. Takvo stanje je potrajalo sve do augusta 1992. godine, kada dolazi po naredbi štaba vrhovne komande do formiranja Unsko-Sanske operativne grupe sa komandom u Bihaću i komandantom Ramizom Drekovićem. Nakon posjete komandanta Unsko-Sanske operativne grupe Ramiza Drekovića i komandanta jedinice za specijalne namjene Senada Šarganovića Šargana, komandi štaba teritorijalne odbrane Bužim izdana je usmena naredba i 15. augusta 1992. godine formirana je 105. Bužimska muslimanska brigada. Bismillahirrahmanirrahim. Govoriti o 505. Viteškoj Bužimskoj brigadi, govoriti o njenim uspjesima, o njenom značaju i doprinosu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu je sigurno velika odgovornost i velika zadaća. Zašto? Pa prije svega zato što je to jedna velika priča, jedan veliki razgovor koji nije moguće sublimirati u nekoliko sati ili nekoliko dana, ali zasigurno ako se uzmemo mi kao učesnici ili neposredni sudionici svih tih događaja iz tog perioda, onda sam siguran da se te sve kockice iz tog ogromnog mozaika mogu sklopiti i da se može dobiti jedna jedinstvena slika o toj jedinici koja je sigurno obilježila armiju Republike Bosne i Hercegovine u najljepšem izdanju i za koju bez imalo pretjerivanja možemo kazati da je dala među najvećim doprinos u odbrani i opstojnosti države Bosne i Hercegovine, bošnjačkog naroda, vjere dini islama na ovim prostorima, pa ako hoćete i svih ostalih naroda zaista koji su voljeli ovu domovinu i koji je danas vole i priznaju kao svoju. Užurbano smo počeli da radimo i sa rubnim područjima, znači sa mjesnom zajednicom Bućevicima, Radočom i Čavom. Pošto smo znali da je srpsko stanovništvo naseljeno na tim rubnim područjima,
mi smo se užurbano počeli da se pripremamo za odbranu, jer smo znali da će agresor, odnosno te četničke jedinice napasti na tom području. Ja sam tad sa svojim saradnicima obilazio sve jednu mjesnu zajednicu, molio ljude, pošto u Bužim imao tad lovačko društvo i znali smo jedina oružana jedinica koja imala naoružanje, to je lovačko društvo, pa smo išli držali sastavnik po mjesnim zajednicama, molili ljude da nam da naoružanje, gdje to ljudi nisu ozbiljno da shvatili i naišli smo na jedan veliki otpor gdje ljudi nisu dali, ajde kaj mi ćemo čekati agresora na kućnom pragu, pa kad dođe onda ćemo da branimo. Kroz formiranje te logistike i toga svega dolazilo, znači mi smo od ništa stvorili, znači došlo se čak i do namjenske industrije koja je oformljena u Cazinu, za koju smo mi tad u to vrijeme sakupljali, recimo, barut od lovaca, uzimali smo recimo cilindre od bagera od kojih smo pravili minobacača. Znači mi na području naše mjesne zajednice nismo imali, na kantonu je bio samo jedan minobacač koji je kružio. Bilo je izuzetno teško dokazivati ispravnost toga posla, obzirom da smo bili u situaciji da ne možemo dokazati nikom da radimo jednu pravu stvar, jer svaki transfer, odnosno svaki promet tih roba izgledalo je sa strane kao da se radi o nekakvim mučkama, krađama. Treba još istaći, znači, jedan segment da je napravljena uniforma Bužimka, koja je bila ponos čitavog kantona, ne samo mjesne zajednice Bužim. Inače je bila prepoznatljiva svagde. To su nosili, napravi to negde preko 1000 uniformi tad, koje je izvučeno platno iz Bihaća i sašivena ovdje u Buteksu. 23. jula 1992. godine izvršena je smotra prvog odreda teritorijalne odbrane, 2. augusta smotra drugog odreda, a 12. augusta i smotra 3. odreda teritorijalne odbrane Bužim. Ovdje bi još jedan samo detalj spomenuo, sigurno što je obdržao mjesnu zajednicu Bužim, odnosno današnju općinu Bužim, a možda i kanton Unsko-Sanski, što smo mi uspjeli sa Željevi da izvučemo 5 šljepera granata 203 mm. To kad smo dotrili u Bužim i ujutro smo to istovarili na jedno adekvatno mjesto gdje sam ja cijenio da bi to bilo bezbjedno. Jedna mala anegdota, ja sam ušao u kafanu, kaže mi jedan sugrađan naši komandant, šta si dotrilo, ako grom pukne nema Bužima. Na dužnost komandanta štaba teritorijalne odbrane Bužim imenovan je Izet Nanić. Vrijeme je odmicalo tako da u 6. mjesecu, pošto su dolazile te aktivne starješine, ja sam vidio, ja sam rezervni starješina, tad sam bio kapetan po činu, nažalost išao sam iz rata kapetan, ocijenio sam da rahmetli komandant Nanić, da on daleko stručniji od mene i on je čovjek od struke i zanata, gdje sam ja njemu i ustupio to mjesto. Po imenovanju rahmetli komandanta Nanića, on je meni ponudio jedno mjesto da vodim nastavni centar, znači da obučavam mladu vojsku, gdje sam ja to i prihvatio, jer za mene u ratu nema daju ili ne prihvati rad. Tako da sam ja za neke 2,5 godine izvao 13 klasa mladih vojnika, sigurno gdje treba spomenuti 7. klasu, 9. klasu, a posebno se ovdje osvrnuo na 4. žuti mrava, to je bila jedna okosnica brigade, a najbolje se pokazao u akciji Breza. To je zaista momak, najstariji momak bio 21 godinu. Početkom 6. mjeseca mi smo imali 2 bataljona formirana sa svim pratećim vodovima. Znači imali smo vod prateći, imali smo sanitet
Imali smo kuhinju formiranu gdje smo je tad jedan dio ostao ovdje u Bužimu zbog komande i ovi ostali, smo imali jednu kasarnu u Zardestvu, jednu u Dobrom selu Čavi, tako da smo jedan dio logistike prebacio u Čavu. Tad dolazi do formiranja 105. po dolasku komandanta Mitlinanića, onda iz 105. prerasla 505. Viteška motorizovana brigada. Jezgro ove jedinice činila su 3 odreda teritorijalne odbrane Bužim, jedinica za specijalne namjene Hamza i protivdiverzantski vod Gazije. Na dan formiranja brigada je imala 97 oficira, 140 podoficira i 1250 boraca. Jedinica je bila naoružana lahkim pješadijskim naoružanjem i lovačkim oružjem različitih kalibara. Mi smo 24. odnosno 26. imali jedan jači napad, to je u zoni mjesne zajednice Bučevci, tačno tamo Žuti put, gdje se četnić pokušao na Bajrem i proučio sam da će ući u Bužim. Kaže, na Bajrem ću vam pras pečat, to im nije uspjelo. Od samog početka agresije srbočetnika na Bosnu i Hercegovinu, jedinice formirane na području Bužima uzimaju aktivno učešće na svim ratištima širom okruga Bihać. Od Bosanske Krupe, koja je prva i napadnuta, na ovom području redale su se bitke i pobjede bužimskih vitezova kao na frumskoj traci. Posebno su na mene ostavili dojam momci koji su 92. došli iz Slovenije i Hrvatske preko SAO Krajine u teškim, jako teškim uvjetima, koji su tamo radili, ostavili udoban život, ostavili ljepotu ovosvjetskih uživanja i svega onoga što nudi ovaj svijet, svojim novcima kupili uniforme, kupili oružje i krenuli u neizvjesnost, krenuli u smrt u ime Allaha Đelešanu da brane svoju domovinu Bosnu, bošnjački narod i vjeru, din i islam. I te momke nikada ne smijemo zaboraviti, jer znamo da je na stotine hiljade drugih oni koji su prodefilovali kroz Bosnu davali ogromne novce da izađu iz Bosne, da odu u Europu, da nađu negdje prostor. Ovamo smo imali druge koji su davali novac da dođu i da brane tu Bosnu. Oganj je prva ofanzivna akcija jedinica 105. Bužimske muslimanske brigade. Uslijedila je 7. oktobra 1992. godine u rejonu Čorkovače. Do kraja 1992. godine jedinice 105. Bužimske prolaze sva ratišta od Grmuško-Srbljanskog platoa, Lohovskih brda i Grabeža, sadejstvujući sa ostalim jedinicama Unsko-Sanske operativne grupe. To je ujedno bio i početak razbijanja uskogrudnosti i lokalizma, što će u kasnijoj fazi nastajanja armije Republike Bosne i Hercegovine biti kvalitet od neprocjenjivog značaja. Bužimljani su u tom vremenu pokazali patriotizam i odlučnost u odbrani domovine i svoga naroda. Iako slabo naoružani i opremljeni, bužimski vitezovi su bili odlučni i u napadnim borbenim dejstvima. Ratna 1993. godina ostaće upamćena po prvoj velikoj pobjedi i oslobađanjem prvih kilometara privremeno okupirane teritorije Republike Bosne i Hercegovine. To su bila toliko teška granatiranja svaku večer, granatiranja mjesta gdje se trebalo ići po vodu, granatiranja svih mogućih okupljanja džamija našeg naroda i jednostavno borci su kazali: komandante, mi moramo činiti nešto jer ovo se više ne može izdržati. Ako je bitka za Čorkovaču ostala zabilježena kao prva velika pobjeda boraca armije Republike Bosne i Hercegovine, onda će Munja 93 po opsegu, umijeću, hrabrosti, sistemu rukovođenja i komandovanja i realizacije u mnogome opredijeliti karakter borbe i 105. Bužimskoj donijeti jedan prepoznatljiv imidž. Jedna blistava i briljantna operacija Munja 93, gdje za svega nekoliko sati pripadnici 505. Viteške brigade su napravili takav uspjeh koji
se rijetko može gdje vidjeti na prostorima Bosne i Hercegovine da je neko postigao u armiji BiH. U svakom slučaju, to su najbolje zapamtili malobrojni preživjeli četnici koji su toga dana imali sreću i izvukli živu glavu. Ostvaren je planirani faktor iznenađenja, jer su borbene grupe na znak jedinstveno i istovremeno udarile na sve vatrene tačke agresora, a ubacivanjem u zaleđe potpuno su odsječene četničke jedinice na prednjem kraju i stavljene u okruženje. Na prednjem kraju agresor je imao ojačani bataljon iz Novigradske brigade, dobro utvrđen i naoružan. Naravno, tad se pojavio i jedan fenomen koji, ja moram reći iskreno, da nismo u samim pripremama o njemu previše govorili, nego jednostavno to su borci sami iznjedrili, a to je taj predivni tekbir koji se prolomio brdima i dolinama Banjana, Ćorkovače, Suhe Međe i koji je zaista najavio nešto što će obilježiti put 505. Viteške bužimske brigade i što će kazati ovo je njen pravac. Kada uzmemo u obzir činjenicu da je jedan dio boraca 105. bužimske krajiške brigade u akciju krenuo sa 10 metaka i lovačkim naoružanjem, moramo se zapitati da li je moguće da 360 slabo naoružanih boraca može poraziti ojačani bataljon. Ako razmišljamo logikom vojnika koji primjenjuju šablonsku taktiku ratovanja, onda je to nemoguće. Odmah 92. godine, još dok brigada i nije bila na neki način zvanično formirana, dok su to još bile samostalne jedinice, čete, kasnije odredi i tako dalje, vrlo visoko razumijevanje od strane i oficirskog kadra, a i potreba samih boraca jeste bila za prakticiranjem vjere din islama. Ratna 1993. godina ostaće upamćena i po pokretanju famoznog projekta, danas osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića, o formiranju takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna i od počinjanja ratnih dejstava i na ovom području. Kasnije, kada je nastupio period autonomije i izdaje Fikreta Abdića, koji je jedan od najtežih za krajišnike, inače za nas Bošnjake, sigurno koji će ostati dugo zabilježen, to je ono što je sigurno poseban dojam ostavilo na sve nas, jer pogledajte, tu smo bili u situaciji da su rođaci usmjerili cijevi jedni na druge da bi se zaštitila ideja države Bosne i Hercegovine. I nigdje u Bosni i Hercegovini sigurno se nije toliko državnost njena branila kao u Bosanskoj krajini. A istovremeno nigdje toliko granice države Bosne i Hercegovine Bošnjaci nisu sačuvali kao što su je sačuvali u Bosanskoj krajini. Nekako na kraju pokazali smo da nismo na kraju, da smo mi tu na početku i da je tu država Bosna i Hercegovina zaista najjača. I upravo zbog toga je i dat nalog Petom korpusu da se i čak primjenom sile onemogući rad autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Brojne su bitke bužimskih vitezova, od Todorova, Pećegrada, Tržca, Vrnograča do Velike Kladuše izvojevane. Bila su to teška vremena i neobjašnjiva. Poznata samo nama, jer kod nas nema sredine. Ili si dobar ili si loš. Ili si za ili protiv. Znači nešto između ne možeš biti. Mnogo je krvi proliveno u borbama sa izdajnicima. Poginuli su najbolji naši sinovi, ali ideja koja se rodila u Beogradu kod Miloševića je ugašena.
a paravojska Fikreta Abdića vojnički poražena. Ja danas kad odem u Bužim pogledam neke od momaka za koje znam da su bili teško ranjeni, koji su bili obični borci, i kad se sjetim trenutaka iz borbe, njihovih trenutaka, koji je sada, jedan momak koji je recimo sada portir, dole sam ga vidio u općini, evo da ako budem, da ne spominjem njegovo ni ime ni prezime, ali tamo od Autovića Glavici prema Autonomiji, kada smo držali u to vrijeme u okruženju u Pećigradu nekoliko brigada Fikreta Abdića, teški su napadi bili od strane autonomaša da nam udare tu s boka, da na neki način pokušaju napraviti proboj prema Pećigradu i da otvore tu blokadu u kojoj se nalazile tada snage Fikreta Abdića. I taj jedan mladić, on na 53 puca, on je ranjen, dakle, odlomljena mu je arkada, ne stiže mu niko učiniti, zaviti ga, učiniti prvu pomoć i tako dalje. I on onakav strašan, krv teče, on i dalje puca na toj 53, tek bira koliko ga grlo nosi. Ja nikako ne mogu doći sebi. Dakle, ja pitam se, jel ja ovo sanjam ili ovo stvarno, šta se ovo dešava, odakle ta snaga tim ljudima da se na takav način brane, pored njega ima poginuli i tako dalje. I vjerujte, kad se sjetim tih događaja svakog trenutka, to mi toliko postane kao da se to sve juče dešavalo. Ja moram reći da je na drugoj strani ostali moja sestra i zet i puno mojih prijatelja. Ko je komandant? Babo! Živio Babo! Živio! Uporedo sa borbama protiv izdajnika, vođena su aktivna borbena dejstva i na svim drugim ratištima. Tako će ratna 1994. godina ostati upamćena po jednoj od najsvjetlijih pobjeda bužimskih vitezova izvojevanoj na obroncima Radoča i Čulumka. Breza. Krajem 1994. godine četnici su sve svoje raspoložive snage usmjerili prema jedinicama 505. Viteške brigade sa jednim jedinim ciljem: vojnički poraziti kičmu 5. korpusa. Operacija Breza ili Spržena zemlja, kako se četnici zvali, je zamišljena na Palama u generalštabu gore. Ratko Mladić, znači, rekao je da imaju 3 ratište: Sarajevsko, ovo drugog se ne mogu sjetiti, i Bužinsko ratište. I da je Bužinsko ratište ključ ratovanja u Bosni i Hercegovini i da treba slomiti kičmu 5. korpusa, to je 505. brigadu. Da bi se operacija izvela, oni su prije napali dole Ahovo u rejonu Bojne, zauzeli naše položaje, to je bio neki lažni napad, nažalost je to uspio, oni su to zauzeli, mi smo to drugi dan vratili, da bi ti dana, znači, intenzivno odlačili našu pažnju dole na tom dijelu, a da bi se pripremali ovamo gore, za ovaj dio, znači na Sipu, Radoču. Početno ispitivanje se desilo početkom 9. mjeseca 1994. godine, kada srpske snage iz takozvane SAO Krajine kreću iz pravca Bosanske Bojne prema Vrnograču. Prvi dan po naredbi komandanta izašli smo gore ujutro negdje oko 5 sati, već oko 6 sati otpočeo njihov napad, znači upalili su se tenkovi, krenuli su u proboj naše linije. Ujutro prvi četnički napad. Nas trojice iz Gazija su izašli smo tu je bio jedan veliki rov za munce, znači, u kojoj su spavali ovi ljudi koji drže liniju. I mi kad smo njih budili, kažemo ustajte, kaže ovaj jedan, šta je da nas neće ko napasti. I umeđu vremenu smo se mi rasporedili, ja i ovaj jedan momak sa 8-4 stali smo tu, preko ovog puta tamo. Ovi su ostali, kasnije izašli još 6 iz Gazija, ima tu jedan trošeja pa ćemo snimiti nju. Oni su se rasporedili po toj trošeji.
Tad se gore upalilo 8 tenkova i krenuli su. Na čelu je išla ona siva munja prva, ispred sebe imala onu ralicu za mine. Grtala je mine. Mi smo bili odavde sa ovog boka, znači pošto smo ja ovaj mogu bili tu, u tu kolonu tenkova koja ide od ozga. I on je skinuo pamistu s tog tenka. Kako je on skinuo pamistu, za minutu odmah je BST od ozga negdje, znači pronašao je 8-4. Prva kad je pukla, njega je ranila, druga je, ja sam njemu dao svoju pušku, ostavio 8-4, otišao je vamo dole. Druga kad je pukla, čini mi se kraj glavi da mi je prošla. Treća, digla je taj kompletan rov, ima je sve u zrak. Onaj balon, to mi je potrpalo 84-ku. I on je vidio da tu oblak dima prašine, ovoga vratio se, znaš, da vidi šta je bilo. I među vremenu tu ima jedan voćar dole ispod, voćnjaka. Čujem ja neko psuje, znaš, galami, ovo, ono, hajmo, znaš. Ja znam, ne mogu naši biti spred mene, znaš. I ja se podine vidim četnicu, masa zacrlno. Jedan od najtežih momenta je bio kad je počela cijev od tenka da izviruje, a mi ne možemo da se dignemo, da digne se momak sa zoljom, da puca u njega. Oni su zauzeli naš istorni rov i tu su postavili 284 i one faktički ne daju da digneš glavu. Morali smo prvo njih istjerati. Znači po završetku gore s tim BST-om, sa 8-4 sam se prebacio, evo ovdje tačno. U ovu tušeju. Tu je bio momak sa zoljom i sad je bilo pitanje kako začepiti te 284 da može ovaj sa zoljom samo da se digne, razumiješ? I onda smo basli par bombi vamo dole. Ima li mrtvih četnika tuda? Eno je bate bombu. Bombu. Bravo ovaj koja je bacio bombu, bravo. Ja sam preuzeo vatu sa 84-kom i kad je tank počeo izvirivati cijev, pa ono, znaš. Kad je izvirila gusjenica, ovaj je pukao i on je tu ostao cijeli dan. Malo se vratio nazad i tu je ostao. Cijeli dan, znači tu smo trpili napade, nismo imali municije. Navečer tada će tamo negdje oko 5-6 sati zadnji njihov napad. On se izmaknuo ovdje ovaj put, štanci okviri pitaju Balija, hoćemo li još jednom, mi prebrojavamo municiju koliko imamo, hajde poreni još jednom, šta ćeš? Hajde može još jednom. I tako, znaš, ti čuješ puni okvira štanca, ti nemaš, prebrojavaš. Ovdje bi još napomenuo, znači da je taj prvi dan i taj prvi napad branilo svega 9 ljudi, tu malu jednu čukicu. Na našu sreću imali smo dvojicu lakše ranjenih, branili smo se 1.84 koja je najviše tukle, pošto nismo imali sitne municije za automatsku pušku. Komandant je vikao samo što više nego 8.4 tuče. Uzmi 8.4, nismo ni tamo ispred ni Saraj, ispred. Trombloni, 2 automatske puške, znači s tromblonima i sa ovim bosanskim loncom. To je od mine trojke, ono tijelo, napuni se nekakvih željeza, šerafa, eksera, bilo čega, stavi se trotilo oni, pošto smo imali oni granata 205 mm, nismo imali cijev za spaljivanje, pa smo iz njih vadili trotilo i stavljali u to, nekakav opaljač, pa je to teško, pa kad baciš to ima efekt pravi. I onda je bosanski lonac došao do izražaja, lolno. Jest, bosanski lonac. Jest, to je bila bomba ručno napravljena od ovog našeg inženjerca, jednog koji je to nekako sklepao, ali su nam dosta pomogli. Baš kod to bile su velike razorne moći, ali to trebalo snage da je možeš baciti o sebe prvo tebe da ne, ali su nam pomogli ovdje. I što se tiče toga tenka dole, mislim da je ta Zolja odigrala veliku ulogu jer je taj tenk kod samog pogodka on je blokirao, znači nisu mogli drugi nailaziti, a bila je kolona već pripremljena koja je krenula. I ovdje čujem mi njene vezi, učim mi na vezi. RPG. Predaj,
I onda upustio mi njene vezi. A imali smo sreće što sve granati ističu. Tank. Nema više granata. I kada je brzo se povuci nazad, sjedi u drugi kare i prolazi sad. Sad su gotovi, sad su naši, imamo ih sad. Tako je. I ja ove zove nije to, kada je gotovo sam imamo samo 3 koje. A umre sve snagi tamo. Udara je rekao brde, a ovo se baš nije ni išlo, znaš, odmah tank. Da si on iskentrao da sjede u drugi. A šta on, drugi tank sjedio? Sjedao u drugi tank. 8 tankova je tu bilo je ovdje dosta. Tako je signal da su nas Jugoslavijani ono. Da. I ja brzo rekao udaraj ovdje, ovo sve u Helać, brzo udaraj tamo. I ovi momci razbudiše i tamo, brzinski. Ko Zisa gore? On šuku ovdje, udeše Zisi, onda se vam služi ono. Znaš i sada kaša se posjeći. I skroz prošli od razlika, šta tu dešava, ne znam, ovi ovda, ovi odavdje. Ofenziva je trajala negdje 7 dana, svaki dan smo trpili gubitke u ljudstvu, živoj sili, u tehnici. Mi smo slučajno ponijeli dvije zolje, slučajno. Znači Nismo apsolutno očekivali tenkove ili tako nešto. Prvi dan znači je bio ključni dan i mi smo bili znači nas 9 raspoređeni tačno. Vjeruješ, znaš ko ti je s boka, znaš koga si postavio, vjeruješ čovjeku, znači može samo na daj Bože poginuti, ali nećete ostaviti. Da bi komandant nakon negdje 7 dana odlučio da se mi moramo odraditi kontru i to je jedini znači bio naš opstanak. Da bi izvukao najveće sve specijalne jedinice uputio nas na plato na Ćorkovaču gdje smo trebali znači neobično po našim, nismo nikad najveće napadali i onda komandiri specijalnih jedinica i ljudi koji su bili na čelu, koji su trebali stvari da vode tu kolonu su zamolili komandante da krenemo ujutro kao što smo uvijek i radili, naše akcije u zoru. Komandant je pristao na to, ujutro smo krenuli, kad smo izašli gore pod liniju, četnici su spustili liniju na tom dijelu, znači imali su tu duple, na nekom dijelu čak i troduple linije koje su spustili. Međutim, nismo, kad smo vidjeli kolika je to masa, omjer četnika nas, 350 njih, 9.500, jer tu je bilo u tom momentu sve što je vojska Republike Srpske u tom momentu imala. Ja sam tu taj dan istopio to 84. Onda se faktički cijev je raspršala se zatvarač, sve je otišlo. Ili sam ispucao prvi 10 metaka. Znači u tom momentu i oni su krenuli u probaj naše linije, jer taj dan, znači to je bio dan D za njih odlučni, gdje su oni morali izvršiti probaj te linije i krenuti znači prema Bužimu, Cazini. Umeđu vremenu oni počeli napad svim silama u 6 sati ujutro počeli, a i mi treba ušli tamo. A mi kasnimo, a oni ne kasnimo. Tamo opći napad, nam je tamo nije. A ovdje tank juriša. To su u jurišu. Pravo na križi, udara gruha, onda se pogledamo. Tu je za dlaku palo. Ko ima pogledamo? I ovo zisamo da je 3 komada tamo na Bosnaku. 5 komada. Tu na križ. Preko ove 5 komada. Malo presno križ. I tank došlo do odledi. Da, ima ljudska ovdje da je jedna. A ovo drveć, to je bila šuma. U toku tog dana sve je znači poravnalo. Sve ove listove, to je ne znam, ne mogu nikako objasniti. Jednostavno bilo... Koliko je tu šta je tu sve tuklo, šta je tu sve palo, šta je projektila. Eto, to je uz Božju pomoć. Negdje oko 8 ili pola 9 ujutro, kad je već skoro križ padao, Remetli komandant rekao na uređaj Hariju Remetli, pao je križ. Pa šta sviraš? Vidi gore kod Umprofora i pobio one četnici. I tad je komandant bacio meteorola, krenuo je gore na križ. Međutim, Hari je ustao, stresao je rafal, tamo je lisca RPG-om pukao i tako da smo znači bili otkriveni, pošto smo bili svi frontalno razvučeni, morali smo napasti. Da smo mi u tojim momentima izbili njihove linije, duple te linije, izbili gore, zauzeli automatski vozni park Ratka Mladića, 2 Puha, Pizgauvere, jedan Suzuki Jeep, sve smo uzeli, znači vozni park. Hamze, predvođenje Hamzema, znači zalomili smo s leđa, skroz tamo sa ovim vijencom, zauzeli njihove sve položaje, a oni su među vremenu svi ostali na ovom ovdje terenu, znaš. Tu su ostali. I sad smo mi zauzeli gore. Oni su se jednostavno izgubili. Oni nisu znali gdje su, ni šta su, ni ko su. Ni šta je snašlo. Zadnja naredba generala Mladića je bila
braćo, spašavajte žive glave. Imao sam priliku tu da čujem, pita njega jedan, ne samo njega, nije trojica bilo, pa kaže što niste bježali. Pa kud kaže da bježali? Pa kud šuma iza tebe, novi dole krošum, pa ma kako krošum, kaže, rekao bi svaka bukva tebi da viče. Nije smio ni na koju stranu, toliko je bilo izbacilo iz takta da nije znao kud da bježe. Mi imamo podatke, recimo, zarobljenih pripadnika srpske vojske koji su proveli rat u određenom dijelu u zatvorima, u Bužimu ili ovamo općenito u 5. korpusu, gdje su nakon rata neki govorili pa ljepše nam je, kaže, bilo u bužimskom zatvoru nego li danas kako nam je u životu. I treba napomenuti ovako isto, eto, jednostavno da se zabilježi momke sa Peba, znači koji su bili na pristupnom centru, prave informacije su dali, znači koji su prisluškivali veze, pa se donekle se moglo, znači kad kreće, šta kreće, koga čeka, šta čeka. Bužim je 3 dana trebalo faktički da bude Srebrenica, jer Savo Sukanović je tad zapisao dole kad je Mladić postrojio na Ivanjskoj sve te brigade, svu tu elitu, sve te elitne jedinice svoje, je rekao probiti liniju na tom pravcu Sipa, bužimskom gredom, napredovanje dalje tenkova prema Cazinu, u Bužimu ne smije ostati živo ni pile. Možda bi za ovu priču bilo interesantno napomenuti, bar što se mene tiče, mogu učešće gore, da sam ti dana bio na bolovanju, međutim, u sva ta dešavanja, komandant Rahmetlije pozvao me gore na križ kad sam došao, što je mene iznenadilo, onako, rekao mi je da povedem jednu četu iz 511. Krupske, što me još više iznenadilo, što smo morali ići iz Čela, što to do tada nikad nisam uradio, da sam iz Čela išao napadati. Međutim, eto, ti momenti, okolnosti su takve bile da se je moralo i to odraditi. Molim vas, hoćete li se predstaviti? Ja sam Isaković Safet, borci me zovu Džidžo, inače komandir Gazija. Možete li nam za naše gledalce televizije Bihać pojasniti malo kako je tekla operacija? Oni su izvršili žestok napad, šta je poslije toga došlo? Pa oni su na nas prvo napadali, par dana napadaju i onda smo bili prisiljeni da kontru udarimo, udarili smo kontru. Ali evo sam čovjek kad razmišlja o tome, bar ja, ne mogu dokučiti na koji način se to, jednostavno nemaš municije, jednostavno mnogi ljudi su izranjavati, mrtvi, i da se je to uspjelo. Jednostavno sad čovjek kad razmišlja sada, to je nešto što ledi krv žila. Oni su imali, pored tih 8 tenkova koji su, znači, napadali konstantno na našu liniju, imali su još 100 tenkova, 84-ki, znači, za koje mi nismo znali, iza brda Ćulumka, parkirani, samo su čekali proboj linije ovdje, da ovi 100 tenkova, znači, krene u ofenzivu, u napad, da je napredovanje prema Cazinu i, znači, presjecanje cazinskog džepa na 2 dijela. Gore su podvlačili. Ovo da vidiš. Ovo su se podvlačili, da tu su bile strašne. Maltene prsa u prsa se tuklo. Mi smo ovdje sa podvuka kod njih, a drugi su od ozgona gonili i oni su sami od uda, jedni su sami ubijali. Mi smo izvalili na vojničku predaju, oni nisu htjeli. Ja sam bio među onom grupom oficira koja je bila zadužena za ove moralno-psihološke pripreme i kako bi borci ušli u samu bitku što je moguće svjesniji, sa jasnim opredjeljenjem, sa jasnim vizijama, šta im je činiti i naravno sa vrlo strogim moralnim kodeksima ponašanja koji su bitni za pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i naravno koji su bitni za pripadnike din Islama. I zbog toga nećete sigurno nigdje nikada naći ni jednu pripremu koju smo mi činili koja bi upućivala na nešto što bi se mi danas trebali stidjeti,
na nešto što bi kršilo konvencije ratovanja, dakle međunarodne, na nešto što bi prije svega kršilo pravila ratovanja koja je uspostavio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Više je bilo slučajeva koji si sami ubijao sa bombama, nisi htjeli predati. Ja evo zaista moram da kažem da su tu Hamza i Gazi odradili većinski dio posla i dobar dio posla i da je glavno težište bilo na te dvije jedinice, znači koje su i vršile proboj, posebno Hamze tamo na onom dijelu koje su zalomile preko Čulumka gdje su i tank uništili. Tih dana na križu bile su sve jedinice Republike Srpske s čim je general raspolagao, general Mladić, znači po njegovim tvrdnjama iz dokumentacije koja je zarobljena zajedno sa njegovim vozilom, moglo se uvidjeti da su sve jedinice specijalne, sve ono najbolje kako on sam kaže general, da su bile upućene na križ, znači na potezu Radoč, Sip, Makarovača, gdje su trebali da razbiju 505 i da pokore ovaj kanton, ovaj dio Krajine, kako su oni tada govorili. Međutim, eto, nije im se stvarilo. Interesantno je da je general sam gore i ranjen na osmatračnici od UNPROFOR-a, sa koje je direktno on rukovodio akcijom. Znači, gore ona Čukica gdje vidite, gore je bio stacioniran UNPROFOR i bila je njihova osmatračnica, sa koje je lično general Mladić rukovodio sa njihovom akcijom, s njihovim napadima. Sve do naše kontre, znači gdje je i ranjen od našeg bestržajca. Kaži Zisa da nam izani evo i kreću. Sad da Zisa, neka. Nek pripremi tamo laser. Bravo, momci, još jednu! Ponovi, brzi! Bravo, dječovaci! Uči! Spremno! Hajde! Moro! Evo, jedan. Bravo, momak! Bravo, udri tako pa! Mislim da se je mogao i on tu, da mu se je mogu doći, što bi naš narod rekao, haka, da se je znalo 100% da je tu. Nego tek smo mi poslije po zarobljenoj dokumentaciji, po svemu, onda smo shvatili ko je bio tu i šta je. Sad postoje svako razne informacije za njegovo vozilo, znači puha njegovo, gdje je zarobljen, šta je. Međutim, ja odgovorno tvrdim i znam lično i očevidac i učesnik da je Mladić je puh ovdje zarobljen sa kompletnom dokumentacijom njegovom. Izvučemo one Mercedese. Ovo je vozio Momir Tavlić. U njemu se vozio? Da. Dobro, on je imao svog vozača. Tu je još kokarda. Evo dokumenti od Talca. Dvije torbe, mamu. To su torbe, ima li dokumentaciju? Ima sva. Da mu kažem, dečki, znate šta? Pošto se mi... Ima. Kad smo mi krenuli u taj kontranapad, on je pobjegao, i to nije pobjegao svojim puhovima, znači ostali su dva njegova džipa na Mercedes puha, nego u nekoj ladi nive, onoj dole, niz ovaj Čulumak, znači glavnim tim putom, nego je ošao ovamo sa ovim žutim putom. Sa Hasanovom kosom ošao je Lugaranci prema selu Žinovac. I da nije povučena ova četa i ovaj pustinske lisce, oni bi tačno njima ušli tačno bi došli u ruke. Njima. Mladić bi letio. Međutim, eto. Red. Ajo. Daj ono zadar. Gdje? Kako sad? Daj tvojom bazu. Telefon, evo, dole telefon ima. Daj, zori da hitno krene iz 502. rezerva. Ajmo. Reci, rekao Dudak 502. rezerva da kreće odmah.
Šta kažeš? Aj brže Remzi, brže izađi gore što prije kod Umprova da im preprečiš put. Mladić je unutra bio. I on nije dao čak da ga unovom previju, nego za prijedor i to 3 obruča vojne policije oko bolnice su bilo. On se izgubio tata. Smatram da je operacija Breza bila jedna od najsvjetlijih, najčasnijih bitaka 505. viteške brigade, jer nije tu bilo u pitanju samo znači vojna struktura, vojni objekti. Tu je bilo u pitanju znači kompletno stanovništvo jednog grada, jedne općine od 18.000 stanovnika, žena, djece. I smatram da je to jedna naša najveća pobjeda što smo uspjeli da zaustavimo tu četničku ofenzivu. Eto četnika kod Slavog VC-a. Ko je kod Slavog VC-a? Šedu, vežite se brzinski, Salahu Ekber. Šahura Spama, ruske proizvodnje, što znači da braća Srbi nisu sami. Da im je s pravom ona vodili, njih i Rusa. Vodili i rat u Bosni i Hercegovini, nego da su tu bile skupo s njima i ruski dobrovoljci. Tih dana na križu je gore skupila se sva četnička svita, znači od Pantera, Mauzera, 6. Sanske, 5. Kozarske, 11. Krupske, bataljona vojne policije 1. korpusa, ali jednostavno nije im se dalo, nisu uspjeli, na svu sreću, izdržali su. Evo ti, znači, prijatelj, još jedan dokaz četničke sramote, dio od granate 60 mm, znači zelene boje JNA, a to što ovi kažu da je to bio građanski rat nekakav, neka neko objasni za koga onda stajala JNA armija i da mi nismo narod koji je napadao nekoga, nego smo se branili. Nijaz Velegić koji je tih dana bio ranjen teško, u stvari malo teško i lakše i teže šta podrazumijeva, ali uglavnom bio je sad u zavojima, kad je čuo sinardice nešto raditi, došao je tu, nekakvim džipom se prebacio gore, sad u zavojima, zamotan od glave do pete, onako našao je 84-ku, spustio se dole u te jarkove i odradio dobar posao. I još što je interesantno, tog jutra se potrefla i u nas i u njih zelene trake. Jest. Razumiješ? I onda smo se izmiješali, uniforma maskirna, ovakva, onakva. Onda te trake znak raspoznavanja isti, pa on ide, trči, ne zna ni koja, kaže, pomagaj, braće, vam dole Turci kolju. Ja ne znam ko je tu koga stigao zaklati, mislim, glupost čista, jer bila je stvarno borba prst u prst. Bravo, Remzo, bravo! Ko je to gađao klak? Udri! Gore na samom ovom vrhu, Čulumak, tu je uništena siva munja, najzglasniji njihov tank. Jes koji je prošao sva ratišta u BiH? Sva ratišta u BiH, Hrvatskoj, Vukovaru. Njihov ponos bio. I to je bilo nešto njihovo, onako prepoznatljivo. Nažalost, bužinski vitezovi su ga tu... Na svu sreću. Tu su ga, na svu sreću, jesam njihovu, nažalost, njihova žalost. Tu su ga uništili i ostao je tu za sva vremena. Ja sam borac Velažis Nijaz, pripadnik čete specijalne namjene Hamza, koji je juče u proboju našem kontranapadu na četnike dejstvovao s voljom i onesposobio te koji je kasnije zapaljen od strane četnika. Reci mi, kako se osjećao kad se pogodio u Neman? Pa ništa, treći je cilj bio tamo, je uništen prije toga još jedan kamion i Pizgauer. Ko je to uništio? Isto sam gađao jer bi imao 3 granate i ovo je bio zadnji. Znači, sve snito? Ono opet i sa druge strane drugi kamion i tu sam ispalio drugu granatu. I sad ostalo je, tamo čujem neku buku, mi tamo kad izvirija tank. Ja kažem, Žile, daj mi granatu, on je dok je dao, ja sam pukao, ja nisam uspio ni njemu reći da se on izmakne ništa. Ja sad vičem, Žile, pogodio sam, očekujem od njega nagrad, kad on meni psuje, veli ubiti Ivane Vavo, ni Barut, ni Gasev na mene, na njega se sasujem. Još jedan put, kako se zoveš? Velažis Nijaz.
Nije svaka čast i čestita. Puno sreće i da još ovakvih pogodaka imaš što više. Tako ćemo se truditi. Hajde, sretno i živio. Hvala. On je išao dozdo, mi kad smo išli od ta, on je tako naišao na nas. Ja sam rekao stoji, kaže on, ja sam tenkis. Jer on nije ušte znao, nije znao ko je ovdje i predaj se, tek onda shvatio kad sam rekao predaj se. On je došao ovo gore, baci pušku, kaže evo idem. Onda je napravio sam jedan korak i okrenuo se i pošli je bježe. Ovo je. Da su vitezovi izletili, zauzeli njihove položaje. Oni su se izvlačili sa ovim dijelom tu. Dolaze do tu, od ovog puta. U međuvremenu ja moram leti. Dužno poštovanje prema jednom odjeljenju gazija koje su spustile od ozga tu ovaj ceriv, znači ovu hrastovu šumu i blokirali ovdje vraćanje nazad gore njihove položaje. Tako da su oni znači bili prinuđeni da se povlače ovamo prema Umproforu i dole kroz ove jarkove se izvlače. Znači nije bilo dalje odavde gore. Tu su gazije odradile dobar dio posla. Onako baš viteški njih par je stalo za ove rastiće. Iako je tu bilo masa četnika, znači nije bilo dalje gore prolaz, nego tu i povlačenje dole. Izlazi gore, eno i još bježe, još jedna četa bježi. Brže da idi više uljevo, Renzo, ne moraš ići Umprofor. Idi više uljevo da ih dočekaš dole kad počnu bježati iz jarak. Hajde brže, požur, molim. Znači u našoj kontri zadnja njegova naredba je bila: braćo Srbi, spašavajte žive glave ko može. Grmeć 94. Forsiranje rijeke Une. Svi u nas u 505. ja se tad sjećam interesovalo šta se čeka sa nama. Mi smo tad došli u Čavi, u osnovnu školu Čava, jel? Čekala je 4. specijalna namjena Hamza, bili su ljudi zainteresirani pravo da se ide i svaki dan komandante šta je, što se ne ide, šta čekaju sa nama i tako dalje. Jedna od zasigurno istaknutih bitaka jeste svakako i operacija pod nazivom Grmeć 94. Jedan dan je došao komandant, Rahmet, jel? Došao je među nas i rekao je: momci, i mi se pakujemo i mi smo dobili zadatak. Ti momci, evo kao da sad gledam tu kolonu koja ide ispred mojih očiju, kao da ih sad posmatram, ne zna se koji je ljepši od ljepšega. Kada bi kretali u borbu, kao da su išli na izložbu, kao da su išli na modnu pistu, kao manekeni. Dakle, oni su tako se pripremali, oni su tako mirisali, tako su bili lijepi, tako su bili čisti, uredni, pedantni, kao da ne idu u prašinu, u barut, kao da ne idu, dakle, negdje gdje odakle se možda neće vratiti. Nakon slamanja četničke ofanzive Breza na Bužimskom ratištu, jedinice 5. korpusa preuzimaju inicijativu i uzdrmanim četničkim snagama zadaju teške udarce na svim dijelovima ratišta u zoni odbrane 5. korpusa, a posebno na Bosansko-Krupskom i Bihačkom ratištu. Ja sam tad rekao zadatak, koji je dostajan sigurno 505. a dobili smo zadatak da pređemo Unu, prođemo znači između neprijateljskih linija po mogućnosti bez borbe i da se onda gore ujutro znači pojavimo na Ostružnici, jedan dio, znači to je iznad Bosanske Krupe. Oslobođen je značajan dio privremeno okupiranih teritorija i stvorene pretpostavke za izvođenje ofanzivnih dejstava i oslobađanje Bosanske Krupe u planiranoj operaciji pod nazivom Grmeć 94. Jedinice, pozor! Na mjestu, odor! Borci! Cijenim i smatram da je ovo danas istorijski dan kada
vi treba da uđete u bosansku krupu. Zato danas, kako je vaš komandanti bataljona komandira dobili zadatak da se ovaj posao još uradi, da četnicima nanesemo gubitke i da jednom zauvijek protjeramo s ovih prostora. Pošto vrijeme odlazi, nemam više šta da kažem, nego sretno i vidimo se u bosanskoj krupi. I ovog puta 505. Viteška brigada je uzela učešća i dobila jedan od najvažnijih zadataka. Bilo je u planu to jutro, znači da jedinice koje su kretali sa ovim kanjonom niz Unu, da one također probiju liniju i da se spojimo kod Govedarnice. Tad bi jedinice, odnosno 4. specijalna namjena Hamza, imala je zadatak, tad kad se to znači riješi, da se odmah vratimo preko Johovice, gore ovim dijelom, znači iznad otoke Crkvina, što se zove, i dole bismo se trebali spustiti negdje u Blatnoj, koliko se ja sjećam, preko nekog mosta je tako bila priča da se prođe. Ja taj teren normalno nisam poznao, ali ljudi koji su bili tu znali su te dijelove. I trebali smo tu spustiti, pa sam onda uz gore jedan vijenac, kao najviše te čuke koje graniče praktično Bosnu sa Hrvatskom, tim dijelom smo trebali izaći i da se tu formira linija. U historiji ratovanja i ratne strategije samo je u nekoliko slučajeva ostalo zabilježeno uspješno forsiranje rijeke. Ipak, komandant 505. Viteške brigade vjerovao je u svoje vitezove i uspješan prelazak na desnu obalu rijeke Une. I tu noć, kad smo krenuli, sve dok nismo došli do Une i tako dalje, bilo je malo, iskreno da budemo, i treme i svega ostalog. Nismo mi bili ni svjesni zadatka u koji se upustamo. Problem je najveći bio kod mnogih, a i kod mene, što mi nismo nikakvi plivači bili. Ja i dan danas, kad odem da se kupam gdje, ja stavim na sebe onaj šlauf i idem do pasa. Ne idem dalje tamo, sam se odmah vratim. Znači imam neki strah od vode, nebitno, znači što je to Una tad, to je od rođenja, tako kad nismo imali mi ovdje neki uslova za kupanje i da to usavršimo. Kažem, takav je bio većina boraca 505. U noći sa 30. na 31. oktobar 1994. godine elitne jedinice 505. Viteške brigade su izvršile forsiranje rijeke Une i pod okriljem noći uspješno savladale nabujalu rijeku. I krenuli smo, kažem, tu noć, Rahmetli Nanić, komandant, sjećam se da je bio i Samir Abazović, toj ekipi Gađije su trebali otići naprijed, nije jedan čamac otišao preko Une. I pravo da vam kažem, kad sam vidio mi, Nanić, Rahmetli, bez problema rizikovati svoj život, ići tamo, onda nisam o svome ne razmišljao.
izviđačko-diverzantski vod Gazije su na čelu odlučne kolone uspješno krčile put do četničkog uporišta i komandnog mjesta na Ostružnici, gdje su stigli neopaženi od neprijateljskih vojnika. Prešli smo, eto imao sam priliku da budem među onim prvima, pošto sam bio u prvom vodu, tad borac, 45. Name Hamza, prvi vod, prvo odjeljenje, kačilo me tako da sam bio među onima koji su među prvim prešli tamo preko Une. Dok se jutro teško probijelo kroz gustu maglu, sve jedinice su bile na svojim jurišnim položajima. I kad smo prešli, kažem, Unu, krenuli smo gore s ciljem. 2-3 puta mi smo dolazili naprijed jer smo bio u toj grupi koja je trebala biti za proboj linije, bio sam i ja odabran. Naišli smo na jedno mjesto gdje su nam rekli, pazite sad, tu je telefonska žica i baš napipao sam je u zraku, onako bila je zategnuta od ove poljskih telefona, ona žica. Prošli smo tuda, poslije toga se ukazale dvije kao vatra zgarišta koja su još tinjala. Mi smo između toga prošli, tuda su njihove bile zemunice, odnosno ti rovovi gdje su već bili, van su imali vatr, tako naravno. Mi smo tad prošli i kad se onda prošlo gore, krenulo se pravim tempom. Po već uhodanom i viđenom scenariju, prvo je nastradalo četničko komandno mjesto 11. korpuske brigade u Ostružnici, gdje su tekbiri bužimskih vitezova probudili uspavane četničke komadante. Ja sam uzeo onda onu osu, nisam, kako on ima optiku, ko da me slika neko tako, kad pojača onaj bljesak njegov iz cijevi tenkovske. Gruhnuo sam. Bitka na Mostobranu je otpočela i ubrzo su oslobođene značajne teritorije. Od Kolajevca, Ostružnice, Johovice do Mostelja i Brda Cer. Snajperista je jedan bio dosadan, tačno. Svako malo mlaka zemlja po licu udari, podbacivo i on u grudobranu uvijek pogodio, samo da je digao malo, ubio me, dobro je gađao sam, podbacivo, imao je dobar pravac. Do kraja dana uspostavljena je linija odbrane na Mostobranu, koja je zbog izgleda stvorenog obruča dobila ime Čelična pesnica. Mi smo svoje uglavnom odradili, kad smo čuli da ovi tamo ne rade svoj dio posla, onda moram biti iskren, malo je panika zavladala kod nas. Tu sam imao priliku da vidim četnike otvoreno, da idu bleče ko ovce, kao nami asocirajući da smo u toru. Govore, predajte se, oko vas su hrabri srpski borci, iza vas je hladna Una, nemate kuda. Kako su jedinice 505. viteške motorizovane brigade uspješno ispunile svoj prvobitni zadatak, očekivalo se da će ostale jedinice 5. korpusa na desnom krilu razvući četničke snage i probiti njihovu liniju odbrane. Kako nije bilo očekivanih rezultata na tom dijelu ratišta, jedinice 505. viteške brigade su trpile jake kontraudare srpskih snaga, suočavale se sa sve težim logističkim snadbijevanjem hranom i borbenim sredstvima, značajnim brojem ranjenih i poginulih boraca. Pojačanje je došlo četnicima iz drugih krajeva Bosne i oni su to jutro, kad Belaj hoće, tad udarili na nas gore, koji nismo maltene očekivali takav jedan rasplet svega. Znači, desila se jedna vanredna situacija u kojoj nije se puno ni razmišljalo, jer smo mi mislili da, realno rečeno, nema šanse u takvoj jednoj panici i bježaniji da se tako nešto desi. Mi smo tad bili svjesni da se četnici nisu povukli iza nas, ne može se nazad. Naredba je onda kasnije stigla, samo mrtvi i ranjeni mogu preko Une. Tuda kud je negdje mali taj otvor i postajao. Moram reći, bili smo 3 dana, odnosno 3 noći i 2 dana, nije se ništa jelo. Sreće gore bilo je to vode i tako bili smo iscrpljeni do maksimuma. Ja znam, recimo, da smo na kraju doživjeli da držimo stražu po pola sata. Iako sam ja uvijek želio biti savjestan do kraja, ja niti pol sata nisam mogao, držati stražu da mi se oči ne sklope i onda se trgnem, ne znam koliko oni prošlo i tako, toliko ne se bilo iscrpilo. I pored veoma teške situacije, jedinice bužimske brigade su izdržale sve kontraudare i zadržale dostignute položaje. Gore neprijatelj imao dosta gubitaka, uništena je njegova komanda bataljona. Imali smo i mi do duše gubitaka, gore je bio i
tenk jedan njihov koji nismo bili u stanju, jel, navodno mineri su bili dobili zadatak da ga miniraju, oni stoji uradili, ali čujemo od jednog koji je bio u toj ekipi da su upaljači za ove mine koje se trebalo okolo još da miniraju i tako dalje, da je to sve bilo maltene oblaženo i kaže nije htio aktivirati neki sad. Bio je gore i Bofors ostao koji je upao u Unu kad smo se povlačili. Tako bila još opreme, kažem, nađena čita minobacačka, tamo ta njihova baterija kojom su trali ovaj dio vamo civila, jer dozgo su imali fin pogled i tako dalje, pa se to moglo da rade. Nakon nekoliko dana žestokih borbi i velikog herojstva kojeg su pokazali bužimski vitezovi, stigla je naredba o povlačenju jedinica sa desne strane rijeke Une zbog pokrenute ofanzive združenih četnika na svim ratištima okruga. Ja sam jedne prilike izjavio, pa se mene ovaj ljudi smijali. Ja kad sam stao na kopno ovamo, mislim, to je takav doživljaj, to čovjek sam treba osjetiti. Mislim, ne može nikako ispričati kako je to osjećaj. Kad sam stao ovamo na kopno, ovo naše, znači, i vidio da je Una sad ispred mene, nije im više iza leđa. Sva Srbija da je krenula, ja ne metar pomako se nada. Ja bi dočekao sam, ne treba niko sa mnom. Znači, toliko sam imao mesini srce, stjenska gomla je bila malehne za mene. Ja. I mogu vam reći koji se god od boraca poslije Une, kažem, osjećao ono, kakav je bio prije odlaska preko Une, ja bi sa tim, kažem, smio kogo treba danas napasti, nema veze, znači nema veze što ne vidim. Smio bi sa njim krenuti u stroju, koju god ciljanu tačku kažu, ići na nju, znači bez ikakvog oklijevanja. Nakon borbi na Mostobranu, jedinice 505. Viteške motorizovane brigade učestvuju u slamanju ofanzive Abdićevih, Martićevih i Karadžićevih četnika pod nazivom Jutro na svim dijelovima ratišta, od Grabeža, Lohovskih brda, Zavalja, Stambađe, Vrnograča i Velike Kladuše. Poseban doprinos daju 16. novembra 1994. godine u borbama oko Velike Kladuše, gdje združeni agresor pokreće ofanzivu pod nazivom Jutro i pokušava sa zauzimanjem ovog dijela slobodne teritorije. Tog dana je počelo novo poglavlje koje potpisuje Abdićeva paravojska udružena sa četnicima iz takozvane Saokrajine, Mladićevim jedinicama i plaćenim specijalcima iz Beograda pod komandom Legije. U ranu zoru, 13. septembra 1995. godine, jedinice 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine su otpočele sa najvećom oslobodilačkom operacijom u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini pod nazivom Sana 95. Jedan od najsretnijih trenutaka u mome životu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu je sigurno trenutak septembra 1995. godine kada se u kasarni u Čavi postrojila jedinica 505. i kada mi je komandant Sead Jusić, komandant dakle koji je naslijedio Rahmetli Izzeta Nanća i koji je bio i moj komandant bataljona trećega, dao jednu divnu tada informaciju, odnosno zapravo to je bila zapovjed Efendija, borbeni poredak u stroju Hamze, imaš odredište Donji Kamengrad. Bio je to početak oslobodilačkog talasa združenih jedinica 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je za cilj imao konačno oslobođenje okupiranih krajiških gradova, koje je srpski agresor na silu okupirao odmah na početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Nešto kasnije u ovu oslobodilačku operaciju bit će uvedene jedinice iz 7. te iz 1. korpusa armije Bosne i Hercegovine, koje će dati puni doprinos uspjehu ove operacije. Operacija Sana 95 je otpočela prodorom naših snaga u rejonu Hrgara, pri čemu su razbijene neprijateljske snage na našem pravcu napada, a odmah zatim uslijedio je manevar naših jedinica u dubinu neprijateljskog zaleđa. Drugog dana trajanja operacije, 14. septembra u četvrtak, u manevar naših snaga uključene su jedinice 505. Viteške brdske brigade, kojima je komandovao komandant major Sead Jusić. Jedinice 505. su bile upućene kroz planinu Grmić sa zadatkom da prodru na pravcu Hrgar-Bosanska Krupa.
19. septembra združene jedinice operativne grupe Sjever oslobađaju još jedan neprijateljski osinjak, Lušci Palanku. U međuvremenu su jedinice 501., 510. i 517. brigade u toku borbi sa neprijateljem 15. septembra oslobodile grad Ključ. Od ranog jutra 11. oktobra Bužimska brigada otpočinje sa munjevitim prodorom od Lušci Palanke preko Kamengrada prema samom gradu Sanskom mostu. Grupa brigada Jug je praktično obuhvatila Sanski most iz pravca Sanice Donje, iz pravca Lušće Palanke i odavde iz pravca Ključa, tako da je mogućnost izvlačenja srpskih snaga ostala prema Prijedoru i Bronzanom Majdanu. I pružamo im ovu mogućnost zbog naše taktičke pozicije, kao i zbog geografskog rejona i rasporeda zemljišta, jer nismo u mogućnosti da izvršimo potpuno opkoljavanje, ali mislim da ćemo padom mraka biti sami. Na svakom koraku mogli su da se vide tragovi četničkog divljaštva i primitivizma, kao i mržnje prema svemu što je muslimansko. Ulić iz Vrša. Zulić naziv iz Vrša. To je umro. Dobro, znaš ovdje, hajde ovam. Posebno su džamije bile na udaru srpskih fašista, koji su se potrudili da svaku poruše do temelja, kako bi na taj način izbrisali i tragove o postojanju Bošnjaka na ovim prostorima. Reci mi, kako se osjećaš? Približavamo se u prve kuće moga džemata, ali bez šta se napravili, ovo je zasad kisak, ali polako idemo. Koliko otprilike ima Kamengrad? Ovo je već gornji Kamengrad. Znači, to je to. Već smo ušli. Preživjelo bošnjačko stanovništvo kao da nije moglo da vjeruje da dolazi bosanska vojska i donosi slobodu nakon 3 godine brutalne strahovlasti srpskih okupatora. U ovakvim uslovima žive naši ljudi u Kamengradu. Evo vidim. Slikam. Jeli, kako se ti zoveš? Scene prilikom susreta naših boraca sa ovim napačenim narodom dugo će i jednima i drugima ostati u sjećanju. Kako si teta? Dobro sam, kako ste vi? Gdje si, mamak? Kako je? Ima, sam ide, on je bio ovdje u vodu. Nemoj, to je brak, sjetimo to, što je iza njega? Gdje su se ima? Evo, otišao je dole. Otišao je dole naprijed. Prijetno droga. Prijetno droga. Ono što je na njih ostavilo veliki dojam, upečatljiv dojam, jeste taj susret sa našim muslimanima, Bošnjacima koji su bili svo vrijeme rata ovdje, koji su bili u tom jednom zatočeništvu, taj osjećaj radosti njihove, ti prvi trenuci su, mislim, na neki način nemjerljivi i taj dojam, siguran sam da i oni danas koji su preživjeli nose u sebi, kao i mi, taj dojam istinski oslobodilaca. Majka te poživila 100 puta. Iz Bužima. Kako je bilo ove 3,5 godine? Pa i grozno. Grozno. Ja zbogam.
Jesmo, tete, jesmo. Nane, kako je Nane? Dide, kako je Dide? Svi smo naši brata, ne znam, ko je šta, ja ne znam. Dide, Bužinane, Ja ne znam. Bužinane, Dide, što da Bužinkan? Ja ne znam, Bog dao, ja mislim da nas ne varate, jer evo ima... Muslimani su nema problema. Ja znam da ti u straži. Prvi put smo mi doživjeli da nas neko dočekuje kao oslobodioca, jer smo se tamo negdje borili za nekakve čuke, za nekakve visoravni, za nekakva brda i tako dalje, gdje često puta nije bilo nikoga. Prvi puta dolazite u jedan veliki grad, u veliko naselje gdje vas čeka vaš narod, suze, plač, radost, jedan poseban osjećaj koji sigurno dok sam god živ ću nositi u sebi i ne znam da se i sa čim u životu može mjeriti. Zato molim dragog Boga da svim našim šehidima podari lijepi džennet, a svima nama da sjećanja na njih, na te naše svijetle trenutke naše borbe ostane kao trajno sjećanje u svima nama, i ako Bog da do sudnjeg dana to nosimo u sebi iz više razloga, a jedan od njih je posebno kako bi bili što jači i snažniji kao muslimani i kako nam se nikada ovaj zločin, ovaj genocid više ne bi ponovio. Grad Sanski most oslobođen je 10. oktobra 1995. godine, a u njegovom oslobađanju učestvovali su zajedno sa 505. Viteškom brdskom brigadom i 502. Viteškom brigadom, 503. Slavna i 17. Viteška krajiška brigada iz sastava 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tih su se dana u Krajini sreli i krajiški generali Alagić i Dudaković i radili na istom zadatku oslobađanja kompletnog prostora Bosanske Krajine, sve do Banja Luke. Evo, nalazimo se u Sanskom mostu i združene snage naše armije oslobađaju našu zemlju. Šta je sljedeće? Šta vi mislite? Banja Luka možda. Slažem se. Tada niko nije znao da će ova oslobodilačka operacija združenih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine biti prekinuta od strane međunarodne zajednice. U predahu između borbi, borci 505. Viteške brdske brigade su u petak 13. oktobra 1995. godine ispred porušene džamije u Donjem Kamengradu zajednički klanjali džumu namaz, kojoj je prisustvovao kompletan bataljon za specijalne namjene Hamza, skupa sa komandom i komandantom 505. majorom Jusićem. I moram reći da sam više puta sanjao da klanjam u mihrabu džamije u Kamengradu, da učim ezan, da sam tu negdje blizu. Znači ovo je džamija, jeli? Evo, prijatelj, ti sve kad ovdje 6 godina boravio, je li tako? Je li to tamo tvoja kuća, je li, Efendija? Allahu ekber, Allahu ekber! Allahu ekber, Allahu ekber! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sanjao sam tu ruševinu džamije jer sam čuo šta se dešavalo kasnije i tako dalje, ali to je trenutak, dakle, koji će meni tada dati nekakvu posebnu snagu i želju da se vratim tamo odakle sam protjeran. I da se vratim na najljepši mogući način sa svojom jedinicom, sa svojim prijateljima, sa svojom braćom, sa svojim vitezovima
i da pokušamo bar jednim dijelom vratiti zločincima ono što su oni zaslužili. I eto, Allah dželešanhu me je počastio da sam bio u prilici da proučim prvi ezan u Kamengradu, da klanjam prvu džumu namaz sa svojim vitezovima, sa svojim borcima i suborcima, da upravo zajedno sa svojim komandantom Jusićem tada, koji se zaista osjećao tada poput sultana Mehmeda Fatiha, jer smo u Kamengradu tu klanjali džumu namaz i evocirali smo te uspomene na sultana Mehmeda Fatiha i historiju koja se desila, kako je ona moguća da se u minijaturi, da kažem, ponovi na jedan način i na sve ono što smo mi tada doživjeli. Naravno, želim istaći da ta radost baš nije bila potpuna, ona je pomućena i tugom i bolom, jer sam izgubio brata Hasana. Evo, ovo je bio tvoj grad. Jedan osjećaj pomiješan i sa radosti, i sa tugom, i sa bolom. Radost što dolazimo ovdje, tuga što je pusto, bol zato što brat ne ide sam. A inače, sve to nadrastam i kažem, hvala Bogu što sam tu. Jer sam izgubio još dosta dobrih prijatelja, suboraca, dvojica komandanata bataljona, komandant bataljona Hamza, Asim Bajrektarović također je poginuo, komandant Suljo Mirvić također je poginuo i još mnogi borci koji su zaista dali veliki doprinos u oslobađanju Sanskog mosta. Nakon toga, bužimski vitezovi u svom prepoznatljivom stilu nastavljaju sa tarapanom na četnike. Ostaće posebno upamćene borbe bužimskih Hamzi sa Arkanovim specijalcima, koji su bili angažovani na nemogućem zadatku da zaustave napredovanje naših jedinica. U žestokom okršaju Arkanovih tigrova i bužimskih Allahovih lavova Hamzi, bataljon za specijalne namjene Hamza je Arkanovim zlikovcima održao propisnu lekciju iz ratne vještine i hrabrosti i na kraju im dokazao ko je gazda na krajiškom dijelu BiH ratišta. Dok su generali Alagić i Dudaković u Sanskom mostu pravili planove kako dalje prema Prijedoru i Banja Luci, stigla je naredba o prekidu svih borbenih dejstava na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, koja je uveliko iznenadila i generale i borce. Zašto baš sada? Bilo je nezaobilazno pitanje koje su sebi postavljali borci i starješine angažovani u operaciji Sana 95. Naravno da su pronicljivi krajišnici odmah i našli odgovor na ovako licemjerno ponašanje velikih sila, koje su više od 3 godine hladnokrvno gledali agoniju Bosne i Bošnjaka, uskraćujući im pritom jedno od osnovnih prava, pravo na samoodbranu. Uvođenjem embarga na naoružanje bosansko-hercegovačkim braniocima, koji su se gotovo goloruki suprotstavili moćnoj srpskoj armadi u proljeće 1992. godine, međunarodna zajednica, predvođena tadašnjom Evropskom zajednicom, na licemjeran i podmukao način je išla na ruku velikosrpskim barbarima, koji su na kraju 20. vijeka rušili i palili gradove jedne međunarodno priznate države i na najbrutalniji način progonili i ubijali njen najmnogobrojniji narod. Za to vrijeme Evropa je sramno čutala. Samo nekoliko desetina kilometara dijelilo je naše jedinice od rubnih dijelova grada Prijedora. Ali, kako to vojnici znaju reći, naredba je naredba. Teška srca su naši borci i starješine odustali od daljeg gonjenja agresora, koje je potpisani sporazum spasio od totalnog vojničkog poraza. Da sutra, kad se rasformira ova brigada, kad električar bude električar, a ne obavještajac, kad vi svi borci budete na svojim radnim mjestima, da isto se ovako družite, poštujete i uvažavate. Samo tako ćemo mi biti skupa svi zajedno. Jer i poslije rata je rat. Vitez iz Bužima. Izet Nanić rođen je 4. oktobra 1965. godine u Bužimu od majke Rasime i oca Ibrahima. Bio je drugi od 7 sinova.
Ovom prilikom ću vam reći nešto o djetinjstvu koje sam proveo uz svog brata Rahmetli Izeta. Već tada Izet je pokazivao sposobnost za organizovanje i upravljanje. U igrama kroz koje smo se htjeli dokazati koliko smo hrabri, jaki, snalažljivi, pametni, Izet se isticao od ostalih. Ako želiš da pobjediš, onda igraj u njegovom timu, bilo je pravilo. Oko njega se sve vrtjelo. Od njega smo očekivali da nas povede u novi dan. A zvali smo ga i komandant Mark, prema liku iz crtanih ramada koje smo tada čitali. Njegovim odlaskom u školu sve je prestalo i sve je postalo nekako tužnije. Ništa više nije bilo kao nekada. Rastali, duša čežnjom procvili, davno smo se rastali. Osnovnu školu je završio u Bužimu sa odličnim uspjehom, a srednju vojnu, opštu školu, završio je u Zagrebu 1984. godine. Po završetku srednje škole upisuje Vojnu akademiju u Beogradu, smjer ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana, gdje provodi 2 godine, 1984. do 1986. godine, te 1 godinu u Sarajevu, da bi Vojnu akademiju završio u Zagrebu 1987. godine. Oženio se 1987. godine Sefijom Remetić iz Varoške Rijeke, a 1988. godine dobio kćerku Leu Izetu, 1991. godine sina Nevzeta i 1993. godine sina Ibrahima. Svoje službovanje u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao poručnik avijacijske ratne jedinice protivvazdušne odbrane provodi u Kragujevcu, da bi nakon 4 godine rada prozrio namjere velikosrpske politike i napustio već kompromitiranu Jugoslovensku narodnu armiju početkom 1992. godine. Nakon napuštanja bivše JNA dolazi sa porodicom u rodni Bužim, gdje uzima aktivno učešće u organiziranju odbrane i formiranju prvih vojnih jedinica. Formiranjem štaba teritorijalne odbrane Bužim postavljen je na mjesto načelnika štaba, a 1. augusta 1992. godine postavljen je na dužnost komandanta štaba teritorijalne odbrane Bužim. Idejni je vođa i tvorac 105. Bužimske udarne krajiške brigade, koja je formirana 15. augusta 1992. godine. Kasnije 105. Bužimska muslimanska brigada, zatim 505. Viteška motorizovana brigada. Komandant Izet Nanić, generacija, 8C, školski drug, čovjek koji je nama svima ulijevao povjerenje. Spreman da primi ratnu zastavu. Gospodine zapovjedniče, zahvaljujem se na predaji ratne zastave 105. Bužinskoj udarnoj muslimanskoj brigadi. U svoje ime, u ime svih ovih boraca i starešina 105. Bužinske udarne muslimanske brigade, zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Gospodo borci i starješine, pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem, koji je odnio mnoge pobjede i odnjeće i sutra. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ja sam imao priliku prvi put da ga susretnem u nastavnom regrutnom centru poslije operacije Munja. Iskreno da budem, ja sam očekivao, pošto sam prije toga čuo puno o tome čovjeku, ja sam očekivao da je to brdo od čovjeka. Brigadu uspješno vodi kroz brojne bitke i briljantne pobjede, te izgrađuje specifičnu brigadu sa prepoznatljivim i jedinstvenim načinom ratovanja. Formira specijalne jedinice,
četu za specijalne namjene, bataljon za specijalne namjene Hamza, diverzantsko-izviđački vod Gazije i izviđačko-diverzantski vod Tajfun, koje kroz brojne bitke izrastaju u najelitnije jedinice 5. korpusa i armije Republike Bosne i Hercegovine. Izvor Rahmetli ništa nije prepuštao slučaju. Znao je on tačno i šta je moj zadatak. I on kaže, Efendija, to je tvoj zadatak, izvoli, idi tamo među borce, objasni im, pojasni sve nejasnoće koje su bile ili koje bi se javljale u tom moralno-psihološkom smislu. Moja obaveza bila da to riješi. Najteži moment u toku rata, 4 godine rata, znači prošlo se sve i svašta, uzduž poprijeko linija, bralno se, smrzavalo se, glave su visle u koncima, ovisli smo jedno drugima, ali za mene najteži moment u tom ratu je bio vijest, u stvari, o pogibi generala Rahmetli, komandanta. Sigurno je bio u stanju da se nikad ne izloži naprijed na liniju, da to sve rukovodi iz bužima. Znači, ali kad je god škripalo, on je bio spreman uzeti pušku i krenuti prvi i onda ne bi normalno borci, ne daju onda da on ide da se izlaže, ali eto kažem, preko une kad smo išli krenuo je prvi. Preći Bogu nego nama. Jes. Dok je bilo na cake ide kod nas, bio je, kaže, mili Bogu nek nam. Boga uzeo na vrijeme, Boga dao na vrijeme. Sve to tako je. Možda se još neko rodio, doće vrijeme upisi. Nikad nije bilo, to nije bilo rata, a neće biti da rata biti neće. Uvijek se je ratovalo, ginulo, uvijek je bilo i pravde i nepravde. Čovjek koji se nije bojao odgovornosti. God čuje da neki od boraca ili tako dalje, da ima neki problem kod kuće, da li je to materijalno ili nešto, on je odmah znao reagovati da se takvoj familiji pomogne. Znači, imao sam priliku kad je jedan borac koji je došao iz Bihaća, Ljubijankić jedan, pa je on poginuo, pa je naš tadašnji moralista u brigadi, Efendija Kovačević, bio je tamo na dženazi, kao otišao on, sad jeste, bio je on na dženazi, ja mislim, i kažem, otjerali se oni jedan paket toj familiji, i kaže čovjek kaže, još ne znam koliko sinova da ima, čini mi da me to bio jedini, nijednog ne bi žalio da ode u 505, da bude nanće moj i da tu pogine, kaže, toliko mu je bilo čast što su ljudi došli, eto recimo na drugu opštinu, kao u tom dijelu, jel, na drugi dio, ali da posjete, da pristupe dženazi jednog svog borca. Ono što mene kao njegovoga vojnika i oficira i da kažem njegovog školskog kolegu, jer smo mi jedna generacija bili, posebno impresioniralo jeste njegovo razumijevanje uloge i važnosti vjere kada je u pitanju moral samih naših vojnika. Nikad neću zaboraviti trenutak kada smo bili u izuzetno teškoj situaciji, 95. godine, kada su četnici bili prešli na lijevu obalu u Bosanskoj Krupi, kada su autonomaši i četnici zajedno maltene bili na ulazu u Cazin, kada su opet autonomaši i četnici maltene bili na ulazu u Bužim. U jednoj jako teškoj situaciji smo bili i posle jedne bitke tamo u predjelu Pjanića u Cazinu vraća se on i kaže meni, Efendija, molim te, daj da iskupimo sve oficire, da sjednemo, da napravimo zajednički sastanak. Ja od sutra hoću ovdje da vidim da se u komandi brigade klanja svaki namaz. Ja to želim zaista, jer sam ja danas nešto doživio što je apsolutno mene ubijedilo, dakle, da ovu Bosnu mogu spasiti samo oni koji iskreno vjeruju u dragoga Boga. Ja volim često reći, ja sam recimo volio od svega naoružanja, najviše sam volio puškom Tralje M84, tako zvanu. I kažem, kad zapucao onako gdje na liniji, ja sam tako doživljavao, znači volio sam, eto, samo mi daju 84, nek imam uza se
ne treba više niko kad se javi on samo glasom, bez obzira kako govorilo. Toliko sam neki moral imao onda, znači neki to bilo samo motorolom da ga čuješ na daljini. Tako je on znao uliti neko povjerenje u čovjeka. Mislim da to čovjek koji nije doživio ne može nikako ni upisati, jer to samo treba doživjeti, to se ne može ispričati. Zato smatram da je njegova uloga Rahmetli Izeta od neprocjenjive važnosti upravo u tome što je u pripremama za operacije, za akcije koje smo imali, išao u detalje i bio mu je bitan svaki čovjek. On je tačno znao i išao dakle do te mjere da zna ko je taj koji će ispaliti prvu granatu iz RPG-a ili ko je taj koji će prvu zolju ispaliti, ko je ta oštrica koja će prva krenuti na neprijatelja. Čovjek koji je cijenio drugarstvo. Prije svega ovdje ističem kada je u pitanju Rahmetli komandant general Izet Nanić, njegovu visoku osposobljenost i stručnost u samom vođenju brigade. Čovjek koji je svakom u lice rekao ono što o njemu misli. Čudim se ja tebi. Ja kažem, mi smo bili u zborištu na IKM-u, prije ovako na dan, dva, neću sad reći koji je od komandanata bataljona bio tu, neću ga spominjati, on će sam poznati, jel? Ja sam bio prisutan kad naš kuhari, njemu su ispekli puno tepsiju mesa da on jede. I on je, eto ja slučajno tu upokao, hajde Veljuna sa mnom, neću, ja kažem, nisam ja gladan, a Bogom sam bio gladan, ali nisam htio jesti to. Ali, kažem, kad je Nanić Rahmetli bio tu na IKM-u, ako vojnik jede grah, onda njemu kuhar nije smio niš drugo nego ono što jede vojnik. Onda je njemu odnio tepsiju mesa, ispačan, nikad ne bio kuhar više. Nego je otišao odmah u najžešću jedinicu, u najžešći vod i tu bi sigurno i ostao bez glave. Jel? Recimo, bio u stanju da i svoju braću, znači, sakrije sve to. Međutim, nikoga taj nije štedio. I ti dana imali smo kakav poseban odnos, kao da smo znali da se opraštamo od njega, kao da je on imao nekakav predosjećaj, kao da jednostavno zadnji naš susret uoči 5. augusta u kasarni Gazija, ne mogu to opisati, možda će neko drugi mući, ja stvarno ne mogu. Taj osjećaj, ta priča, taj moment, kad je krenuo od jednog do drugog borca, pozdravio se s njim, stisnuo mu ruku, onako baš nešto u očima se je vidjelo, ili nećemo se mi vratiti ili neće on, razumiješ, ali eto mi smo mislili svi da nećemo mi. Nažalost, ti dana ja lično da sam se pitao, recimo, dao bi svoj život da zaštitim njega. A nisam sam ja tako, bilo je takvi 1000 boraca u brigadi koji bi stali za komandanta, dali svoj život da bi komandant preživio. Ali hoću vam reći, evo i ovo vam utisak mi je ostavio jedan golem, on je prije nadan nego što će poginuti, bio meni u posjetu u Bihaću. I ja ne znam, ni dan danas, kažem, ja stoji u svojoj knjizi napisao, ni dan danas ne znam šta je bio razlog onakvog njegovog govora. Ja sam ga uvijek naučio čuti kao veseloga, znači onaj glas neki koji je ulijevao nadu neku i tako dalje. Međutim, taj dan mi je došao i onako, kažem, ja ni dan danas nisam raščistio sa sobom da li je on osjetio kao mnogi od boraca što je osjetili svoj smrt, jer je, kažem, su tada poginuo. Ili su mu rekli ljudi da ja neću moći vidjeti ovi doktori gore, mada su meni uvijek davali nadu da će ja vidjeti. Znam, došao mi je u posjetu i rekao je, bez obzira, neće ovo trajati kao okruženje, dugo doće vreme da možeš i ti vani, ja se nadam, ima doktora i tako dalje, šta se uradi, da će se nešto uraditi po pitanju vida i to, ali kaže, bez obzira ako i ne progledaš, nemoj se skirati, zadužio si ovaj narod, ovu krajinu, da te nikad ne zaboravi, znaš. I, kažem, teško mi je bilo to slušati, on je otišao, ni dan danas, kažem, nije jasno da li je
doktor mu bio rekao, pa on tako to izgledao nekako tužno kad je pričao, ono nije mi dao neku više nadu, kao ono nije bio više, tako da kažem, maltene siguran ono što govori. Iza čega je govorio, sve to bilo ok. I kažem, sutradan čujem po podnevnim satima da je Nanić poginuo. Zapravo sam kao dijete malo i vjerujte mi, nisam mogao dugo vjerovati u to. Nažalost, eto, takva je stvar, kakva je bila. I vjerovatno je živ da je ostao, eto, to Allah zna, ja kažem često puta volim reći, slušao sam neko da reče, pa i ja to volim ponoviti, kao da je poslan bio od Allaha, da tu odradi posao i da onda ode. Jer tim pogibijom Nanića taj dan i deblokada je kantona riješena. Najteži moment u tom nesretnom 4-godišnjem ratu za mene su bili kad je poginuo rahmetli general Izet Nanić i kad sam izgubio ta 2 brata i Dajžu. To su momenti bili najteži u tom periodu, a i sada. Na tom vijencu poginuo je također obavještajac 505. brigade Meho Bašić, kao i 2 brata Isakovića, Ismet i Suljo, koji su faktički svojim tijelom pokušali da zaštite komandante. Znači, bacili su se, kad su vidjeli da je komandant pogođen, da je pao, oni su se bacili na komandanta, zaštitili su ga tijelo, međutim, i njih dvojica su poginula i nisu uspjeli zaštiti. Znači, komandant je bio već prije pogođen. Iskreno bude, evo, kad sam ostao bez očiju, recimo, sve sam vjerovao ako Bog da imaju doktori i tako dalje i to. Međutim, nakon moga ranjavanja, nakon mjesec dana gine komandant rahmetli Nanić. Kad je on poginuo, kažem, onda sam ja zaprkao. Za očima svojih nisam zaprkao, a kad sam čuo da je on poginuo, zaprkao sam, jer sam tad znao, eto, i to. Znači, ako imaš nekoga iza sebe gdje treba ne pogurati i tako dalje, da će to biti taj čovjek i sigurno bi bio. Nažalost, i on je onda poginuo. On nije živio za sebe, on je živio za narod, za nas. To je bila jedna cijelina koja nije mogla jedna bez drugog. Znači, on je jednostavno izrastao iz naroda, komandant iz naroda i tako se i ponašao. Brigadir Izet Nanić ostavio je iza sebe nimalo jednostavnu zadaću historičarima koji će morati istražiti fenomen Bužima, mjesta koje je prije rata brojalo 18.000 stanovnika, mjesta kojeg svi slobodari opravdano nazivaju izvorištem nadahnuća, oazom u kojoj se najbolje čuvala i sačuvala nepomućena slika Bosne i Hercegovine, kao jedinoj domovini, našoj potrebi, kao idealu i kao temelju naše budućnosti. Morat će istražiti fenomen bužimskog borca, viteza i njihovog komandanta Ize. Eto, imao sam prilike dosta ljudi u životu, iskreni, pošteni ljudi, sa njima da bude mi to, ali čovjeka kakav je bio rahmetli Izet Nanić nisam imao priliku da upoznam. Želim samo da posle ove svečanosti odete sa jedinim razmišljanjem. Podijeli. Tražim od vas da sutra, kad se rasformira ova brigada, kad električar bude električar, a ne obavještajac, kad vi svi borci budete na svojim radnim mjestima, da isto se ovako družite, poštujete i uvažavate. Samo tako ćemo mi biti skupa svi zajedno. Jer i poslije rata je